اوه دروازه ابراهیم خلیل کو دکویت سنور هرما کردستان و دولت ترکیه دا جبر اوان بویرن لدورا جزیره و صلوبی رویداین چندین جاران اف درگه دهیتا گرتن جبال حکومت ترکیه و لورا شوفرن ترک وسا خویا دکن کو پریشانیه که زحف دنافوان دا گرت یل هرما کردستانه جبر کو بوماوه چندین روژان جاوره چونا خونه ابو نزیکا پاس درو يعني نجفيد قش تركي خير نقلن جدبه قش سوجي تركي ملفيدا بلكي جاردن جي ما خوشي نزيكا 7 كيلومتر الآلي تركي من السرينه يعني سر شارعي نا آف نا خوارن ودي ام تشاوا دقيقة الله يهون بين السباحة ايواري ام البرع عرباني وآف جمدرين شعب بنزين خاناتين هر وسا شوفرین ترک داخواز جو حکومت ترکیه و آلیم پیکی دکن آگر بسته براگهینن و ایدی خوین ریتن نبیتن داکو آشتی و آرامی برقرار بیتن و گشت ملت به و یریت سر کارین خواه شرع جزیره جبر في شرع جزيره قابيجي شولاكه داخوازيا ما اف شراب سكنه ام قش برايه هفن ام ملتا هات كشتن فقير وزاروك يختيار اف شراب سكن قال لك باشا جبو حمي ملتي قربان جو ملتي تركا قش ام دخوازن يعني سراك وزير ما يمزن متخازن الجمهور باشخانه ما مدخازن سراك وزير ما كرمان جام دخازن برا بس شرطه به هم قش برا افدونن يعني قنيه افزل ما تشد به دست بكري اف شرط جزيه دست بكري دنيا زاروك ملات جو بي هاتنو كشتن جمهورات إساءة كشتو أنتخ بوز دابي أو أنتخ دونرجيا أما هاتن به أما جامع يعني قابي هيك شو بكنك نهيك بوما هيك دارو بازارو ما كيفك دويفا ملفرمن صورن بانينا صورنا ما شيء صورنا ما شرع جزيرة بسكنه أب شرع جزيرة إساءة كشتون زاروكات كشتون بياتي كشتون تمام كده جزيرة من نزان شل حباتي كشتون اوه چندین جاران گمرگا ابراهیم خلیل هات دای خستن جبال حکومت ترکیه و لزررمند سرکی هاولاتین سویلن جبرکو هنک شوان اوه ماوه پتری 10 روزانه ماینت ناف آخا هرما کردستان دا لو ما ایرو دا خازا آشتی و آرامیت کن لدورا جزیره و صلوپیان دا کو اوجی بوگرن سر مال و ملکت خواه کاوا عمر دنگ امریکا قضا زاخو